Učimo se indonezijščina. Tema lekcije: spalnica. Kamar tidur. Spalnica. Ranjang. Postelja. Bantal. Blazina. Sarung bantal. Prevleka za blazino. Selimut. Odeja. Spray. Rjuha. Kasur. Vzmetnica. Selimut tebal. Prešita odeja. Sarung selimut tebal. Prevleka za odejo. Rangka ranjang. Okvir postelje. Sandaran kepala ranjang. Vzglavje. Nakas. Nočna omarica. Lampu nakas. Nočna svetilka. Lampu. Svetilka. Jam weker. Budilka. Lemari pakaian. Garderobna omara. Lemari dinding. Gradna omara. Lemari laci. Komoda. Laci. Predal. Cermin. Ogledalo. Tirai. Zavesa. Karai. Žaluzije. Permadani kecil. Preproga. Karpet. Itison. Sandal rumah. Copati. Piyama. Pižama. Gantungan baju. Obešalnik. Keranjang pakaian. Koš za perilo. Beg čofer. Posteljno pregrinjalo. Lampu malam. Nočna lučka. Selimut. Bantal. Sandal rumah.
Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.